Na konferenciji najavene, že naščivitelje u tim periodze každý deň od 19 hodin hodni na ščivic nastupi akustičnih bendoh i vyvodzačoh klasičnej muziki, a programa bude zbohacena stanječnima večarami i nastupami dzecinskih vokalnih solistoh. Zaplanovani rižni provodzaci zmisti u znaku ljubovi, a novost u odnošenju na prešli rok to učestvovanje kulturnih institucijoh na tohoročnim festivalu. To Muzej sučasnih umetnosti, Galerija Matici Serbskej, spomin zbirka Pavla Beljanskoho i Galerija podobovej tvorčosci zbirka darunok Rajkama Muziča. S touto manifestáciou počíname bar značnú sezónu festivalov i manifestácií z oblasti kultúry, po ktorých náš horod poznatý, ktorý z roka na rok pricahuje vše väčšie číslo turistov. To bude ešte jeden ukazateľ, že s právom máme prestížnu titulu Evropskej prestolnici kultúry. Festival počina 1. februara na plošči Šljebodi od 16 hodin, otvoria ho najmladši novosadjanje s puščanjom balonoh, a potim nastupi hor Iskrici i band Dramen Zez. Festival organizuju Nina Media i Color Media Communications s potrimovku horodu Novoho Sadu.